Mark Beats 24 bars challenge accepted. Let's go. Mok paminawan ni Mok. Isa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito 24 bara challenge akong gi-accept ko no. Haki akong pangalan, amigo ninyong buutan. Ayaw lang ko ninyo bikla, basin akong mong mapiktosan. O dili na naku ni dugay-dugayon. Diretso na ta sa tumong aron magmalinawon. Mga barang way lami, di makaong sa ero. Ayaw nagtuga-tuga aron dili ko masilo. Unsa bay templada aron lami ang paghigop. Sa mga barang nga gibuhat unta ka mo kadulot. Bisaya ni nga templada kay Bisaya ko nga dako. Kagay di oro golden friendship dinhi ko nagdako. Ug dili na mapugnan ningaw na ang dalan. Kaysa income 19 ang hadlok ang mga katawhan. Unta magpatuo o banggahig ulo. Aron atong syudad wala nay matakdan nga tao. Sa virus nga grabe ka delikado pa sa tao. Perwisyo ang dalaog sa pamilya mabalaka. Busa pag-amping, pagbantay o pagpalayo. Social distancing, ang alcohol sa kamot ibo-bo. Kung mahimo pagpuyo na lang sa inyong balay. Likay-likay sa barkada pati na sa mga katagay. Kung dili mo mapungan pagpalit og tanduway. Binong tagay na inom basta wala lay mauyay yo. Check. Accepted na mo.